Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Baby, we don't need no reason why. Let's go! Come on, come on, come over. Try to make some noise. Baby, we don't need no reason why. Yeah. Come on, come on, come over. Woo! Uba Shempang Lingdo Ubadeiru Ukertong Jongka National People's Party na Mauhati Haka Khat Khandai Teri Unai Wing Arhaja Arpoar Ula Shimti Kum U President Bathamai Jongka NPP Mauhati Block Hadian Bau MLA Bamanta Uba Dasakhet Bhala Mare Ula Rai Ban Lay Akunno na Nongkrem Constituency Haka Jingelang ka Blingkot ka party kala Rai Ban Pen Klan Chishu ya ka Jingtrekam na ka Banta Ban Pen Kre ek election ka Ban Salong House Nem Arhajar Arpulai Shaka Ying Darbar Thawan ka Jila Haka ni ka Sngi Lapnyang Sobharu Yo MDC Barim Bakantop Yo Uba James Chiliang Ba Matthias Minsong Usketri ka Seng Congress na Mahuti Uba Onda Lawai Vice President ka UDP Hari Bhoy Bat Kiwei Ringkat Kinong Board Bat Kinong Krishan Jongki Jadi aku lah nak mau di konsulsi. Tapi tak tilang bro. Tiga cukup berumnya itu bukan mula berumi itu ada tak tilang bro. Ada tilang bro. Nasam apa bukan pagajin pukre kalau hadukan ni. Karena mo try ini dan nama bagian yang ada di Leaders Conference. The Leaders Conference kemudian kecinggilang tang kinong kitkam. Tidak tang kinong kitkam hadukan ni unai dan ngaso manong banyak perkreasian lalong hai. Tahandre gede ban susting gede ban texting mo. Gede mana trash kam gane ke jingwan gane ke jingmi gade ke kebenaran sem shushu yang ya pi baro bangine ga trash kam gidaya dotya rodan gidaya slok shushu iki perlok perjor bat kumta klem lepet gidang ke jingkremen ke kharaban ra iki tong jong jingjot hawa raja arpulai da termaina terpangai nasona kublai yo kanide badan purom jongi ba sepang lendo ibadai turun jonga iba la shimti yagani kabanta kabangang habadi hakini por bladan badana ko habadi ro pede perkat na kumway mo kung pangasayaw na gawin ko por sa gawin ko por kadang kadaw kabangang alay sa po ng krim konsulsi kadaw namata ka jimha kani batatay konsulsi kabangang alay mata kadang ang yabi ubadan siyang pangro ubay bahayang basan barang samparo udah beliau belai dan kita dengan kam persatri yang berpai jong kemauti pak klempet nganu panang yang pada kecil belang rengkat illa berpetel ya kecil satri keberasa kami terima ban pendet mengenai san saus dan baladen klempet nganu panang yang lembaga kecil jong kejong rengkat ini telang illa baladen kong yang keberasa Cakap perang kecilnya contoh mauti konspirasi. Bagai, kerana ingin mereka rengkat lang, bat kibarim, bat kibatmai, nialong pun kau ingin kesan mentah. Ndan batmai, nialong batmai lang. Kacapta apa kesembal jang utat, kacapta kibarim kelajan pun tak, hau arja arpulai ngesasang, ya kacapta kelenong batmai. Dia kumta, dah kemensiam jam kecing suge, kemensiam jam kecing senia, kecing teli wewe pat. Ini terang rengkat nak bentang ini lang nak bentang banra ya kerai kepal kebahar kebiak bat kecing kermen nak bentang kini ke konstituensi baru asyik kata kini konstituensi ke sini kalau lo ke konstituensi ke baru kecing kermen nak bentang kilawai ke sini nak bentang ki hak kebarit ke sini nak bentang ipun semna ke sini ini terang bagi banra bakani ke konstituensi ke sini kan long ke konstituensi ke badan dia kecing kermen nak bentang kilawai kilong dia Bagian kita
Nawan Sakmat apa beliau kepada UBP dekat di Bangun Dalawai Tiruan Sakmat. Abu Edwin Maten, Mbak Elias Sutin, Mbak Priso Eli Syakopati. Lalu kiraba di sana kelukis Sobha Merwan Sakmat, Mbak Priso Eli Syakopati. Mei bagi abun, kerana menjadi tertinggal bagi apa yang di forum ini. I